hajing dum kami ni hajing syai kasih dum ladon dekat bagi ti kabaan ni ayu ka government ka sarkar ka bala asyam ke kian benta juni kum ki student kum ni la poi sok syayang ka dik ek dikilali ini ba ka kerpang ye mon benta juni ni ayu ki ti ushu kong ba may God continuously bless them, manifest His blessings upon them, but continue ban dwailam na benta ki biar sikim ru ki badang dan habang kajing jar tengah kerpa ini tu iwe bat sudah bandang support but nang kenal dan ki hajing dwai Kalau sini ka jar ka tu. Kalau asdang na du min 4th of October ki na du untuk averaging tapi Dan cakap bisa pergi dan kalau asdang landslide yang kita kalau asdang ban hit some pergi jaka kumha school SMIT kalau asdang di haka college ni ru kalau asdang hi padi long kampat dan long kata ken kalau supi bisa. Hapo Himalayan Pharmacy Institute. Pidon nam kajing ti ang kajing mi ni to jaka ka puli rong pi ban poi support dan to Community ni la share contact ngim dan network ngim dan coverage ngim dan light ngim dan kajinjar but limited food stock ru di kumtu ni la share contact ni la contact i CM mo honorable CM ni through ki MLA se di ni la call ki di de jingarap jungki ni la yo contact i CM jungi di kumta ni lo ban ni la wan Nado baghimi hado mantau ko silong hospital ti kalong kumo ko biang ka biang pala lo kila ali kerpang bahan benta jing kila pen biang ki bang ki ti kalong very long grateful bahan hag tu kisni ki jingja pidon nam kajing sier ni Miss ear pala ho ila shu kwa bit mo tang ban dan hiyang namar ban contact shi nim yo ala di ti ila shu kum tang ila shu bu jing doi ka jing sier ti kadan mun dapat gini marketing bandri han shi ning do di student yo ka college jong Himalayan Pharmacy Institute kita biar gantok em kadan hapo majita isikim